Nova radna mesta, kolaž na papiru, uravnjeno u već formiranom ramu. Dimenzija slike je odredio ram 27 puta 16 cm. Slika je manjih dimenzija, maltene džepno izdanje. Dobro, ne baš toliko mala, ali malešna slika. Kogod prati umetnost, pogotovo slikarstvo, zna da dimenzije slike ne određuju kvalitet i umetničku ili materijalnu vrednost slike. Na primjer, Burning Giraffe, goreća žirafa ili vrag zna kako se preveli kod nas, naziv te slike od Salvadora Dalija je sličnih dimenzija, znači manjih dimenzija. A radi se o nesporno remek delu svetskog slikarstva. Meni je do duše u ovoj fazi rada na kolažima više bio uzor Kurt Schwitzel i njegovi kolaži koji mi deluju nedostižno u umetničko-kreativnom smislu. Ali ja bih malo da budem legenda, a kako se još ni jedan renomirani istoričar umetnosti ili proslavljeni režiser nije odvažio da snimi dokumentarni film o mom liku i delu, sam ću to da uradim, jer smo tako u mogućnosti. Dakle, slika Nova radna mesta na sarkastičan način prikazuje veru za večeru, neimanje samokontrole gladi i pristanak na rad u raznoraznim trovačnicama. Sami sebi raku kopamo. Fabrike se otvaraju pod devizom idealnih stranih investicija, ali nam šalju samo trovačnice, jer da išta valja ne bi nas zapalo. Političari, političari, političari. U desnom delu slike, a i u prvom planu, nalazi se figura debelog političara koji stoji na tankim nogama. Crvena kravata koja po nekim tumačenjima predstavlja dominaciju u kontrastu je sa plavom košuljom i bahatim držanjem ruku iza leđa. On je ovo stvorio, on je ponosan na ovo nedelo. Nema glavu, glava otpada. To je zadah koji izlazi iz te masne šasije ljudskog oblika. Ta mrlja koja mu se nalazi na mestu gde bi trebala biti glava. Stopala mu pokriva natpis kao upozorenje slučajnim prolaznicima i posmatračima slike i onima koji će doći u istu situaciju ili se već nalaze tu. Natpis je isečen sa kutije cigareta i glasi: šteti ljudima u vašoj okolini. Jasno se odnosi na sve političare. U pozadini fabrika, nebitno koja. Dim kulja. Gde će otići toliki dim? U svemir? Pa zemlja je ravna, nema gde da ode. Sve ćemo mi to pošmrkati. Stripoliki i oblačica isečenim ćiriličnim tekstom i zalepljenim tekstom isečenim sa kutije cigareta koje je isto na ćirilici. Glasi: rak pluća, rak usne, rak jezika, rak glasnih žica. To nam ta fabrika poručuje. Cena ove slike je 100 evra, možete naručiti na Facebook stranici Liči na umetnički radovi ili me kontaktirati putem poruka na YouTube.